سرکومار ترکیه و سرکی گشتی پارتیا داد و گشتن رجب طیب اردوغان جبو وکرنا هجماره که پروژه رازمانیه سردان مردین و باتمانه کر. اردوغان لوان باجاران بحثا گاوین کو جبو چاره سرکرنا پرسکریکا کرد و پرسکریکن آبوری آوت نکر. اردوغان دا خفتنا خواه رخنه لپککی HDP و CHP کر و گوت وان خواست کو پرسکریکا کرد چاره سر بکن لبله PKK به ترجیح کردن ریا تند و توجیه پیواجود تک بر. اردوغان بحث ارشن PKK یل سر حریم کردستان رژی کر و گوت او خستن نهاجی ارشی روبری حریم کردستان یا مشروع که وزرار دیگهینه کردان. Asırlık tüm sorunları çözecek adımları مگلک ریکستا سرخوا و مخواست که انوی پرسکریکا 3 سالان چاره سر بکن. اف پیواجو حکومت داوود دست بکرن جبر که ریخستان چکدار یا تروری رجاندن خونی ترجیح کر تکچو مجبور چاره سرکرن اوی پرسکریکی گلک گاو آویتن. اف ریخستان نهاجی ارشی روبری حرم کردستان مشروط که لی ایدی دما وی ریخستانی بداوی دبه. روبرین وی ریخستانی بخواد دبه جن اوروپا و هند در دوران گوتنه وان چاره سری رد بکن. وی ریخستانی هری زده خونه براین مین کرد رجاند هری زده براین مین کرد بدلین گراندا. اردوغان لقادا میتینگه به دروشمن کردی هات پیشوازی کرن. با اوه که برفره تدبیرن اولکاری هاتن گرتن. ولاتی پشتی کو جدو خالن کنترول درباس بون کارین درباس قادا میتینگه ببن. لگل اردوغان هجماره که وزیرن حکومت و پارلمانتر و سیاستمدارن آق پارتیه جی سردانا باتمانه و مردینه کر. اردوغان گوت کو دنوا 19 سالانده وان لباتمان باه 16 میلیارد لیره و برهنان کرنه. بالا فرگه و زانینگه هوه کرنه. ولاتیان جیج اردوغان داخازا چاره سرکرنا پرسکریکا کرد و پرسکریکن آبوری کر. Orta paydame براتیا وی ولاتی آشتیه پیشوچونه خلاص بنا وان اوایه Ve mauçe kiriya, okulu mauçe kiriya, çiğdi benim. Yani tişnemaya göçeneker yani. Millet jve ekonomiye jve bahalığı jve o ki şaf şikayetçiya hem duhazın Cumhurbaşkanı devlet olarak dest bağveci ve mesele. Demokrasi zayıf baş bu. Avli bu zayıf baş bu. Ve gahne ki küçük şikayet hene. اوجی دنیا خراب زنی دنیا خراب اف پاندمیا ها چه بو اف خستالغا ها چه بو اف پاللغا ها چه بو یoksa yani bu amvega kıyasla mümkün bence bir sala dünya kadar fark çıkıyor. Dünya kadar am hatta bil çiğay korun iştine am lüderine ne kesbi ki ne tara ya beleştirse askeri ki Amerika mümkün mala xo. Ji 5 parlamenterên Batmanê 4 yên HDP û yek jê AK Partiyê ye. Di hilbijartinên rêveberiyên herêmî yên 2019 de HDP ji sadê 66 û AK Partiyê jî ji sadê 28 dengan bi dest xistibû. Şaredara HDP Batmanê ji erka xwe hatibû dûrxistin û li şûna wî qeyûm hatibû tayin kirin. Serokkomarê Tirkiyeyê behsa giringiya hilbijartinên hezîrana 2023 kir û daxwaza alîgirên xwe kir ku ew heta hilbijartinê mal bi mal bigerin û piştgiriya xwe zêdetir bikin. Hesen Kösen, Kurdistan 24, Batman.